Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubakire muri kino gice cyo guhimbaza no gutazira, tukaba tugarutse kugira ngo dushobore guteramana muri kino gice kihariwe guhimbaza no gutazira. Muri kino kiganiro cacu rero turi inyuma reka turi kumwe na Wizobi ari hali inyuma y'amarido, aho twita inyuma y'amarido, cyumva kari inyuma ya kamera, adufasha mu by'amasanamu, kaduha amasanamu meza y'umuruturutu. Ariko nawe arawukunda sha, ariko niba usonda akanyenyeri tukakujana haraho kwanuza. Nuko rero ariko kandi kurundi rwanenza ko ndi kumwe na gwagwaruka muratuzi bose amazina bamaze kuyavuga, ahubwo dutarika ibiganza tubaramutse tubabwire tuti shalom 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 shalom. Tunyaruka duhera hehe umunsi ngaho ikintu bita collaboration zakora tutangura kwa Sofoni bahanahana ajya mutipe tuzomubwira nabaza atubwira ivyo bintu vyarivyo tukena neza kwa Sofoni tumavora tubana yanindiriye. Napona kwa jina la Yesu, nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Oh, nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Wagonjwa wanapona jina la Yesu. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Hakuna nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. 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 Hakuna kama wewe.
Asante Yesu. Oh, wagonjwa wanapona kwa jina la Yesu. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Eh, Haleluya. Eh, Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. eh, Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Oh, Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. na vipofu navyo vinapona jina la Yesu. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Eh, Haleluya. Nani? Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Hakuna la kumshinda, hakuna kabisa. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Oh, nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Oh, Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Che. Oh.
hakuna Mungu kama wewe Jehova. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Unaweza, weza yote. Yelele, yelele. Unaweza, ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ndi mwari muzi narahindutse uwundimo nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ni mwari muzi
Yesu nakuhimbaza, nakuhimbaza ibyo wankoreye, imirimo yawe imirimo yawe Mana, haleluya ihora inangaza. Yesu we Yesu nakuhimbaza, haleluya ibyo wankoreye, imirimo imirimo yawe Mana, ihora inangaza. Yesu we Yesu nakuhimbaza, nakuhimbaza Yesu ibyo wankoreye, imirimo yawe imirimo yawe Mana, ihora inangaza. Waye ubuzima bwanjye agaciro, nta n'uwaguha urama ubugingo, imitwaro yari imbere warahinduye, none ubu nidegeka muri we, aramagije ndamushima, 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 ndamushima. Waye ubuzima bwanjye agaciro, nta n'uwaguha urama ubugingo, imitwaro yari imbere warahinduye Yesu we, none ubu nidegeza muri we, aramagije ndamushima, namushima ndamushima, ndamushima, ndamushima. waye ubuzima bwanjye agaciro, nta n'uwaguha urama ubugingo, imitwaro yari iremereye warahinduye Yesu we, none ubu nidegeza muri we, aramagije ndamushima, 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 ndamushima. Waye Ubuzima bwanjye agaciro, urama ubugingo, imitwaro yari imbere warahinduye, none ubu nidegeza muri we, aramagije ndamushima, 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 ndamushima. Bagakanu ndagasubiramo. Yesu ndakuhimbaza kubwo wankoreye Mana.
imana yonyine ko ari ikwiye cyubahiro urashobora gukomera amashyi umwami wacu Yesu. nyamara imana niyo yonyine ikiza bikaba Hallelujah. nyamara imana niyo yonyine itegeka bigakomera Hallelujah. nyamara imana Yeah, yeah. niyo yonyine ikiza bikaba nyamara imana niyo yonyine itegeka bigakomera. Hallelujah. 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 Yeah. Hallelujah. Nyamara imana niyo yonyine ikiza bikaba nyamara imana niyo yonyine itegeka bigakomera. Tugasubiramo twese. Nyamara imana niyo yonyine ikiza bikaba nyamara imana niyo yonyine itegeka bigakomera. Hallelujah. 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 Umva. Ndagomba uno mwanya tumaze igihe kirekire ngaha. Ndagomba mabwira abantu bose badutegereje bariko baraba. Tugomba turangize n'isengesho. Amen. Umwanya tumaze ngaha iki gikorwa nibaza ko Imana yabanye natwe gose. Ababyizeye mu gihugu niba Imana yabanye natwe. Reka rero dusenge twese tuduze ijwi kandi na sofoni abari watudugiriza ijwi usumba abandi twagiye dusenge Imana. Ya kaze mu masengesho. Turagushimira Bana turagushimira. Mana Izina ryawe turahawe icyubahiro n'ishimwe hejuru Yesu kuko y'isi no mu ijuru Wabanye nawe natwe. turagushimiye Mana wewe yuko twiyumvira ko ibyumviro by'amahoro turagushima Mana wewe uno munsi wemeye ko tubona umuco wawe uno munsi turagushimiye Mana yuko wowe watwimanye satani yaradufite imigabo mibi ariko turagushimiye wowe Mana iyo utegetse ibintu birakoreka iyo utegetse birakomera ntawe uhwanye nawe turagushima Mana yuko ubugingo bwacu bufise mu kuboko kandi satani atajashobora kudugira turi kumwe nawe Mana satani nacyo ashobora kugira tugufise wowe dufise izina ryawe Mana none rero Mana turagushimiye rwose kuri kano kanya keza ko guhimbaza turazi ko ari kumwe natwe n'uhabwa icyubahiro Mana turagushimiye ukuntu byagenze neza none tugiye kurangiza icyubahiro n'ikibica misi no mu ijuru ntawe uhwanye nawe amen. Nakwiye amashi Yesu nakwiye gukomerwa amashi Mesiya. Hallelujah. nuko reka tubashimire mwebwe mwafashe akanya kanyu mukadukurikirana dushimire wisopi twari kumwe murandeko amasanamu ariho kandi kurondera dushimira no gwaruka twashoboye guteramana nago bakaba badushikije indirimbo nziza kandi zigiye zitandukanye ndazi aho muherereye mwagize ibihe byiza nguko natwe twagize ibihe byiza bakaba turangije dusenga Imana kandi twizeye ko ibyo dusenze cyangwa dusabye Imana igiye kubidukorera namwe igiye kubibakorera mu izina rya Yesu Kristo amen. Dutarike ibiganza tubike banure tubabwira tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.